Belai hambai tini TISF Town Committee Phasingtwi chini Director of Health Service ni Director of Malai Memorandum Rilaikha jeng saimano thanai 2022 Health and Family Welfare ni Phasingtwi kaisa nursing staff ni job ni kaisa recruitment lang mani 175 post ajagabo release khaigya ajagabo jeng naikhankai jeng chini state ni ST reservation na follow khaigya jeng arnogo chini ST reservation 31% jeng rina nangmani ajaga jeng chini TSM nolojo phaiga je 31 31 seat borok chini ST jeng ritoni ke je jaga jeng naikhankai 54 month thai ajaga jeng 31 nuka gabon boge jeng tini director ni oro phaiye memorandum yapharo director knowledge amorika director jeng kokrika je bon metano jajathino solve khini hambai o je exam ni interview rokhe oden khani jong knowledge tong jeng saimano je saimanka o exam tini te khana choline hini saiman norok o memorandum ro mani ulo jodi কোনো action na jaya hangkang klai government eba director of health services norong kokna khana hangke TSF rok unni salo tamo khane ba tama step na ne wan sogoi tong nadi jeng TSF rok achugui tongla jeng TSF agini simino da fanbugi samkhai tongo ta bukhai tongo tinamong khai thanai jodi sethinio memorandum no tini jodi boro important ya hangkai phaine salo jeng TSF phaite wan songnai jeng kotor andolon khini thanani bage abon bage angchini o nursing je recruitment plan khine je chini student nai rongno ang sanamu tongde norok prepare tongdi te jengno logirnani bage ready tongdi acha norok orot deputation ro phaika memorandum ro phaika norok ni je ST candidate ni bo qualified kojon tong norok khobor da manabuni jeng je khobor mamani mote to 150 ni above tong hone jeng khanaka abon se bangi phone manote bo o je nursing staff ni exam ungmani boni interview rokhe bahai pada paikha interview khe payak hone jeng khobor mangkha tini kahar doli tongo te khana bo interview tong hone jeng abo khanaka answer ni mungkhe Monish Deborma Vice President of TISF Town Committee